Banamuke babiana bote bafate hii video. Ule tu anaitwa mwanamuke wa kiana. Uko na mtoto yako, nduku yako, eko na bote, mupe hii video. Unayajua nini banamuke bengi babiana abakawe yaki kumabukweli bwabo? Ni juu ya banaonaka bote yabo ke bote yake napita mariage. Sikia nikwambie dada yangu. Na ndio maana unakuta banamuke bengi benye abana babiana sana na ana mubaya sana, eko tu katikati wa mwaene. Anaikala kubukoli bwake, anavumilia, anatulia bien. Mebabiana akijiangalia kukio, anajiangalia kulikalash, anaona bote yake, anawazia kama atamaliza banaume bote ba mudunia juu ya bote yake. Na yuko namwambia na bwana yake asema muzala banaume hayakufa. Tunaweza tunaachana, taolewa. Ndiyo dada yangu, utaolewa, mebata kusabilia babwana. Na mwanamuke bakianza kusabilia babwana banapita bengi sana. Haileti heshima. Haileti heshima. Na ndio kule unakuta banamuke bengi babiana banazeeka kabila bwana. Alizeeka tu, alizala batoto, huyu mtoto na babake, huyu mtoto na babake, huyu mtoto juu ya bote. Mungu kama alikupa bote, ni juu ile bote imufurahishe bwana yako. Ni juu ile bote batu bengine bamusifu Mungu na bamwabudu Mungu, baseme hakika Mungu yuko. Nasikia kuko babiana sana kukupita we. Sara alikuwa kiana, me alikuwa na bwana yake, fidele kwa bwana yake. Rebeka alikuwa kiana, me alikuwa fidele kwa Isaac. Unasikia banamuke babiana, ukipata bwana umubambe mikono mbili, hapana kuwa infidele. Mubambe mikono mbili na ujishushe, ujinyenyekeze sana kubukoli bwako. Valere yako ni wakati kwa kundoa yako, moyo uko stable. Inawezekana ulikuwa na bwana mwa munaachana naye na probleme, me ukipata ndoa ya pili, vumilia. Usitoke tena kwa ya pili, ukue tena kwa ya tatu. Hapana. Inaweza kutokea munaachana na bwana jama probleme fulani yenye na Mungu ana occasioner peut-être, me wakati unapata ndoa ya pili, vumilia kwa ile bukweli. Uko kundoa yako ya kwanza, vumilia kubukweli. Sekre ya ndoa ni hii. Bwana wa maana kwa muntu ni ule mwenye kuna kufanya we mwanamuke unakosa amani. Ukifanya re kiloko eko na we, ukifanya hivi eko na we, ukitafuta kutoka na katala, ukitaka kwenda maana ule ndio Bwana Mungu alikuandikia. Na we bibi, na we ukipata nani we mwanaume, na we ukipata bibi mwenye anakuweka aleze, anakutia amani sana, maana yake ndio mwenye Mungu alikuumbia ule. Basi mupartage video hii, mutumie banamuke bote babiana, na Mungu ambariki.